Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isang Dwantro Vlog starring Pabiba. Pabebe. Ayun o. At si Pabibe! Yay! Hello, baby boy! Hello! Chiki ba mancha? Yes, you're always smiling. Yes. Araw, Dwantro Fam, balita ko na may Filipino shop dito sa barangay namin. Char barangay. Suburb ang tawag dito sa Australia, hindi barangay. Suburb. Ayun, S-U-B-U-R-B. Ayan. Di ba, Baby Nitro? Suburb. Yes. So, dito sa suburb na to, may Filipino na tindahan. Yes, baby. Ay, so good. Tumitingin ka sa So, right now, papakita po namin sa inyo ang Filipino shop na to. Yes. Kain muna si Shanta. Tapos, tara na, punta tayo dun sa Filipino shop. Yun, bibili tayo ng mga ingredients para magluluto ako mamaya ng Filipino food. Anong lulutuin ko mamaya, Shan? Yung tinuro mo sa akin dati. Ano yun? Ginataanggulay. Wow, yun, ginataanggulay. Diba, Nitro? Yes, you like that one, Liwat? Yeah. So yeah, Dwantro Fam, tara na, punta tayo sa car and let's go. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Punta na tayo sa Filipino shop. Sama kayo sa amin. Nag-jeans po ako today. Tadan! Kasi mukha akong losyang pag hindi naka-jeans. Mag-ano tayo, magdalaga-dalaga. Char. That's Dad. Dad's going to the hospital for his checkup. Yeah. Yes. I'm still alive and they're gonna keep me alive. Yes. Meron ng ano dito na pwedeng i-stent yung laser, tapos i-laser yung blockage ng heart. Pero sabi dun sa news, 3 years from now pa siya available. Pero magtatanong si Dad if pwede yun sa kanya. So, excited na ba kayo? Char, game show! Excited na ba kayo? Excited na akong pumunta sa Filipino shop kasi tingin tayo ng mga junk food na Filipino. Tingnan natin kasi bibili tayo ng mga junk foods na Filipino para i-try natin para kay Hali. Ipa-try natin kay Hali. Ano ba, hindi ako marunong magsalita. Are you ready? Are you ready? Pasok na! Yun o, ay, tara na siya. Ako yun ay. Sige, seatbelt ka muna. Yan. Dito tayo sa harapan Alis na tayo. kasi may toys naman si Nitro sa likod. Yes, big boy naman si Nitro. Char. Punta na tayo doon! Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. Nitro! Hey, baby! Let's go! Alright, Dwantro Fam, dito po yung Filipino shop. So, tara, pasok na tayo dun. Tara na, baby Nitro! Ano pa yun? Ayun, baby. Iwan yung kamera! Uy, Russell, nakakakita si mo! Russell! Isa! Hello! Ano ba? Masuya. Masuya! Hi, Diri! Hi na lang sa camera! Sa camera! Kasi Nitro, Oh, hello! Say hello, baby! Hello! Sabi ko nandito kayo. Sabi ko pinapalo ko ba kayo? Filipino din po. Hindi. Bigyan mo daw, selfie mo daw. Kamu lang sa doha. Kay Budoy siya. Sige lang! Smile na! Maot kay Kubay! Hello! Hi! Ganda sila. Shanta! Yeah. Without the L. Kailan ko sa tani, oy? Sa taga Davao. Davao. Si Rachel. Picture daw. Picture daw mo. Oh, he's 9 months old today, Shanta. Right. Really? What? He's 9 months Oh old. yeah, today! Happy 9 months, baby Nitro. Nakalimot. Oh, yeah, sure. Okay, yep. Chris is gonna film for us. Alright. Yes.
Alright, welcome to Asian Grocery here at Bumili. Filipino store of Bumili. Thank you to Chris for filming us. This is our cameraman. Uy, tingin nyo. Pleasure. Over! yeah. Over sila. There's some pillows. Oh my God. Wow, they do have all the Asian stuff. Yes. Yummy. Uy, naipoy bawang. May bawang to. May bawang. May boy bawang. Uy, bawang. Ito kayo Alright, thanks, magkaraw. Chris. I can't let you film too long. Thank you. Your arms will get sore. Hey, baby. Uy, naipiatos. May piatos? Wow. Yatos. Moni si Angel. Hello. Moni siya ang may-ari, di ba? Uy, di na, uy. Grabe na ka siya. Para apil ka sa vlog. Apel daw ka sa vlog, Lani. Oh. Ay, may skyflakes, may skyflakes. May skyflakes May dito. skyflakes. See, Shanta, 5 minutes down the road from our house, you can feel like you're at home again, di ba? Parang bumalik ka sa Pilipinas, no? Tingnan mo. Potato chips. Oh, Shanta, may dato puti, oh. uy. May dato puti. Dato puti, baby nitro. Dato Uy, mamasitas. Mamasitas. May magi pa. Galing Jeffran. May Jeffran para sa lechon. Banana sauce. May Wonton soup base. bagong balani. Soybean paste. Di naman tup ka ng Pilipinas. Ooh. Oh, Shanta. May magic sarap. Magic sarap. Bawal yan kay Dad. So, actually, mag-shopping po tayo ng mga ingredients for Ginataanggulay. Kasi si Papa diabetic siya. So, bawal sa kanya yung sugar. So, we're trying to cook some healthy Filipino food. Ginataanggulay. Di ba? Masustansya. No. Ayun. Para uy, Youngstown. Oh, tanawa. Ha? Youngstown. May Oh, security yeah. na pa. May 555. Oh. Oh, 555. Bili na kayo ng lupa. 555 tuna. May ligo. Youngstown. Ano pa? Kami ito ng mga kilala ko. Uy, may Argentina, oh. Argentina, wow. Uy, kita na good. Aroy, di. Aroy. Ano sa mga, ay. Ay, Uy, klaro. may Monte pa na ganyan. Oh. Look. Uy, Nitro. Nitro, once That's ladies' choice. glass. You can have that. I don't think it is. Oh, it is. Yeah. This glass. Mario Fiesta. Oh. Oh yes, mapalit ako yun. Bili tayo nito. Gusto ko yung spicy. Bili tayo niyan. Para sa mangga natin. Oh, my favorite. Look, Dwaine. Every time sinasabi kong you buy me sardines, Spanish sardines, ito yun. Ah, kana. Yeah. Sige, you buy that one. Let's get basket. Mission, check out na ta. Si Ate Angel. Oh, sikat na si Ate Angel, oh. Alright, Dwantro Fam, dito na naman kami sa bahay. Shanti's unpacking some other groceries. So, eto po yung binili namin sa Filipino store. Ayan, tingnan natin. Eto po siya. We have, wow. We have oishi, crackers, cracklings, salt and vinegar. We have clover chips, so you know. We have, eto, boy bawang, sosyal. We have chick boy. Huh? Anong chick boy? Pop snack. Ano ba to? Ngayon ko lang nakita yun. Eto, another boy bawang. Boy bawang, cornet. Cornet. We have Chippy. Oh, Chippy, Jack and Jill Chippy. Woohoo! Ano pa? Piatos pa more. Ayun no. Focus. Focus! Focus! Ayun, piatos. Ayun. And then we have, eto, Ginataanggulay recipe mix. We also have, ito. Oh, pechay, oh. Ayun, oh, pechay. Very Asian. May pechay tayo. We have, eto, yung garlic. Bawang, di ba? Wag lang, bewang. We have pumpkin, kalabasa, and sitaw for our Ginataanggulay recipe mamaya. Ayun, sitaw. Meron pa ba? Meron pa? Ano yun? Sibuyas! Sibuyas! Ayun o.
Thanks so much for watching Dwantro Fam. Ito po ang mga golden Dwantro Fam natin. Ito sila. Kiko Arps, Swiss Humanity, Tradex, General Trading LLC, Regina Cieli's Art Shop, Merla King's Vlog, Cheryl Suarez Buo, Conchita Dokot, Jolie Inocencio, Da Ramis, Nisi Cho, Pinoy for Life, Joanna Avellana, Shane Ransborg, Rosel Ruiz Nofke, the Filipino Fam, the Scotty Fam in Brisbane, Romeli Bania's Vlog, the Aussie and his wife, Leah Garvey, the Ramsey family, the XMT, Haley and Ashley sisters, Christina Arsenio Dunsmuir, Nati Vontian, Tosca Acorda, Jocelyn Natividad, and Skyflakes! Skyflakes! Ayun o. Sana all my Skyflakes. Alam, Nitro gumising agad. Ano ba naman yan? No, he's like squealing. Thanks for watching Dwantro Fam at kita-kits po sa sunod na video ng Dwantro. Bye for now. Really, really wanna take you home tomorrow. I said it before and I'll say it again. Forever. And the day with you shines so bright like the morning sun. I really, really wanna walk you down the aisle.